Akasbani Imphal, Wahengbam Washington Pau Pajari, Ahanbada, Maruiba Pau. Presenter-Mantri Narendra Modi ne Imphal da Lakadori Basigi Matangda, Ngasi, Rajapal Ajoy Kumar Bhalana, MLA Singo Wakanakre. Anova technology Sijanatuna, Imphal Sorgi Marui Belambi Sing Sembagi Tabak Hore. Laibak Asina Ngasi, Blood Mun Haine Sukhanaba, Mapung Pava Chandragahan, Uba Pangani. Sarkarna Hairi, GST ki chang hantan basina, cooperative sector singi chentokchu hengel halagani amasung Anutin Serna Bhilakulna Thailand ki anauba Pradhan Mantri oire. Presenter-Mantri Narendra Modi ne Imphal da Lakadori Basiga Mari Lainana Ngasi, Rajapal Ajoy Kumar Bhalana Kauduna, Imphal ki Rajbhavan da MLA Singa Miphamama Pangtoktuna Wakanakre. Akasbani Imphal Paumina Hai, Presenter-Mantri na Imphal da Pangtokadoriba Mipham Amadi Project Kharat Sangaram Godoriba Siga Mari Lainaba Wafam Kayagi Matangda Makoina Kupna Kanaki. Presenter-Mantri ki Khongchat Ashi Asoyangam Yahondanaba Amadi Mai Pakpa Ma Oihanabagi Wafam Su Rajapal na MLA Singda Phongdokhi. Miphamatuda BJP Manipur Pradesh ki President Adhikari Mayum Sarda Devi Manipur Vidhan Sabha ki Adhyaksha Thokchom Chatterberta Hanagi Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh amadi atai MLA Kayana Saruk Yaki. Maragasida Presenter-Mantri ki Khongchat ki Yenglaga Rajya Asigi Mafam Kaya Ningthina Leitengba Hore. Taruk Suba International Day of Clean Air for Blue Sky ki thoram ngasi Imphal gi Lamphel Patta leiba State Family Welfare Training Center gi RD Wing Complex pangthokre. Racing for Air haiba team da pangthokiba palan thoramatu da wangang bada Rajya ki Family Welfare Services ki Director Dr. N. Hemant Kumar Singh na hai Mioibana hingbada tangai fadana sangba posak ama oiriba nungsit asi mohlandana lunana thamba haibasimak yamnamak tangai fade. Amotpa nungsitpu nungsachor honjinbana mioibai koida tongan ba makhalgi laina kaya poglai. Laibak thibana nungsit mochilakpa thingnabagi matangda miyamna khananenabagi chang asi yamna nemli hairaduna Sri Hemant Kumar na nungsitpu Mochil Handanaba Mipung Kuding ang natagdang Lawminaba Matam Oire Haiki Magna Hai. Actually, crowds in the policy members in the engineers in the community members in the contractors in the high proportion. Still, the woman of the plan, the woman of the Imphal, smart city, and the evil. There is the cycle tracks, a happy you, the policy makers who see ideas, man, on the cycle track, come the accident of Tonomo Union. And the high was using sugar, they were Western country was a Smadura, Yawul, La, and the which should they have again. Thoramdida Health Services ki Director Sambhav Gwanmai Additional Director na Singbasu Saruk Yaki. Thoramadu ki Saruk Amoina Uchara Sing Yantok Kibagaloinana RD Wing Complex ta Lamtu Shengdokhi. Nagaland ki journalist amabu Senapati Jila da Mioi Amana Yargan Nakap Kiba Tokdok Aduki Matangda Tijinaba Sem Kiba Narga Journalist Union Manipur gi Fact Finding Team Namakogi Report Putokre. Report Adu da Hai Tokdok Adu Mioi Aduna Atamnana Taukiba Nate Nong Shuba Madi Lechel Kungna Tabadagi Ningtina Ubangam Dabana Tokdok Adu Tokibani. Mafam aduki miyamna journalist adu sokle haibadushu Lai Primary Health Center da first aid pinabagidamak pukhalakpa matamda da khangbangam ki. Thaudok aduda chenariba miyoi aduna soklaba journalist adubu laikanariba Health Center aduda laktuna Village Authority Council ki members singamadi village headman ki mamangda sokliba journalist masamakta lale haijabachu laikre. Journalist aduna layang bada piba yaba mateng pigani hainasu phongdokre. Thaudok aduki matangda Tungjoy Police Station nasu mamang thagi kuntra mathoida FIR ama register tawkre hairi. Fact finding kangbu aduna thaudok aduda senabadagi police custody da lairiba mioi. Amadi haujik Guwahati da layeng duna lairiba soklaba journalist aduga chu pau phaunakre. Thaudok adugi matangda makata na thijanbagi thabakta piba yaba mateng pigani hainasu fact finding team maduna hairi. Tabi ba pawasi Akasbani Imphal dagini.
अनौब टेक्नोलॉजी सिजनदुना इम्फाल शहर की मरुओइब लंबीसिंग सेमबगी थबक हौरे मणिपुर अर्बन रोड ड्रेनेज एंड एसेट मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट रिजिड पेवमेंट की मखादा ग्रेटर इम्फाल की मनुंगदा लैबा लैरक खुलक यावना लंबीसिंग सही अहुम की मनुंगदा ड्रेन अमदी कंक्रीट रोड सेमबगी थबक पाइखटपा हौरे प्रोजेक्ट असि की मखादा सेमगदोरिबा अपुनब लंबी की असांगबासी किलोमीटर 494 मीटर 240 मसिदा कंक्रीट नत्रगा व्हाइट टॉपिंग तौगदब लंबी की असांगबना किलोमीटर 140 मीटर 394 अदुगा तुरेल मपाल की किलोमीटर 34 मीटर 994 सांगबा सरुकना सुपनतगी कोइलास थागनी प्रोजेक्ट असिदा लुपा कोटी 3,494 लाख कुलहुमदोइरोम चंगनी हाइन पानरी राज्य की मंत्रिमंडल सही असिगी जनवरी 19 प्रोजेक्ट असी अयाब पीखिबनी प्रोजेक्ट असिगी मनुंग चन्ना इम्फाल की पैलेस कंपाउंड की कोनुंग ममांग की लंबी शॉर्ट पैनल कंक्रीट थावा हौरे इम्फाल जिला की ओइना पैकेज नंबर 2 की किलोमीटर 194 सेमगदब असिगी मनुंग चन्ना लंबी असी ग्रेड M40 की मिक्स डिजाइन द पाइखटपनी एडवांस टेक्नोलॉजी सिजनदुना इम्फाल शहर की लंबी सेंगपटपासी मसिना इहान हनबनी मसिगी मतंगदा राज्य की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ इंजीनियर सोंगथाम बिश्वचंद्रना आकाशवाणी इम्फाल दा असुमना हाई इहान हाना इम्फाल दा कंक्रीट पेमेंट थाजगरीबा मफमजी कोनुंग ममांगी लंबीदनी असिदा पाइखतचरीबा मवोंगी कंक्रीट सी कोई शॉर्ट पैनल कंक्रीट कवी अकोइना असिजे स्मॉल ब्लॉक ता पैनल्स ता कक्थतकनी हौजिक थाजरीबा शॉर्ट पैनल कंक्रीट से इंची 8 कुंबा थाबनी कोई शॉर्ट पैनल कंक्रीट से मफम दा ट्रैफिक लोड टुगी मतुंग इना थिकनेस वेरी तौगनी अकोइना वेरी तौदुरीबा थिकनेस से 130 mm दगिना 170 mm फाउ अदुगा मफम खरदना कंक्रीट पेपरना फुल ओइना चिंगबजु यावरी अदुदुना अकोइना कन्वेक्शनल रिजिड पेमेंट कौजै इंची 9 थागनी अदुदा नतना इंटरलॉकिंग पेपर ब्लॉक थागदब मफम सु यावरी फ्लेक्सिबल पेमेंट थागदब मफम सु यावरी कन्वेक्शनल रिजिड पेमेंट दुना 7 किलोमीटर मुक थाजगनी होल प्रोजेक्ट सिदा मैतई ट्राइब यूनियन सिंधुना मियाम गैब खनानेनबगी मिफम अमंगसी इम्फाल ईस्ट की टॉप अवांग लेकाइदा पांगथोक्रे यूनियन की चेरोल अमना हाई लिसिंगनी कुंतरुक्तगी मणिपुर यावना लैबाक असिगी तोंगान राज्य सिंह चथगदोरिबा मिकोक थीबगी मांगोइनना राज्य असिदा आइन युगांगमदे चंगसिलक्लिबा मिटोपसिंग खंदोक्तुना मसागी मरमदा हलनखिनबा अमदी मिसिंग यामजदबा मितैसिंगबु मसागी हक कंजनबगीदमक संविधान की ngaklo पिबिनबगी मतंगदा मिफम अदुदा खनानेनेखि आसाम राइफल्सना नेशनल न्यूट्रिशन वीक पालन थोरम पांगथोकपगा लोइनना चांदेल जिला की चांगकोल विलेज दा मेडिकल कैंप अमा पांगथोक्रे आंगांसिंग अमदी मखोइगी इमुंग मनुंगी मियोइसिंग मसा मऊ फना थमनबा अमदी मची ओइबा चिंजाक पिजेनबगी पांडमदा युमफम ओइदुना कैंप अदु पांगथोकपनी मदुदा मेडिकल टीम अमना हेल्थ चेकअप चुचथकी मसा मऊ फना थमनबगीदमक मची ओइबा चिंजाक संगी तंगाई फदबगी मतंगदा वारी वताई सानबगी थौरम अमसु पांगथोकखि बिष्णुपुर जिला की तोंगान खुल निपाल पुनसिंदुना सेम्बा इंटर विलेज डेवलपमेंट कमिटी बिष्णुपुर सिंधुना तोंगान बोर्ड अमदी काउंसिल की परीक्षा सिंगदा मार्क वांगना फंगबा महैरोय 52 मखोइबु पुंगनिंग थौगटपा ओइना साइकिल अममम पीखरे वजा 43 खुदोल पोट पीदुना इकाई खुमनबा उठखि पलेमपंथौ कल्चरल ट्रस्ट लिखत की बगी मापल शुभ कुमन थौरम ngasi इम्फाल की हाई स्कूल पुलिस लैंड लेबा मणिपुर ड्रामाटिक यूनियन की ऑडिटोरियम द पांगथोक्रे थौरम दुदा परफॉर्मिंग आर्ट थांग तादा लिसिंगनी कुनिथोय कुलुमदोय की संगीत नाटक एकेडमी न मना पिरखरबा रंजित सिंगथाम अमसुंग माइम थिएटर दा मना पिरखरबा कंगलै माइम थिएटर रिपर्टरी की फाउंडर डॉक्टर वाई सदानंद बुइकाई खुमनबसु उठखि कक्सिंग वायरीगा सुमनांग फाउनरीबा सेंगमाई तुरेल की मथक्ता सारीबा बेली ब्रिज असे हौजिक मियाम चथोक चचिन तौबदा खुदोंग थिनिंगाई ओइबा फिबमदा लैरे हाइरी हिरम असिगा मरी लैनना यूनाइटेड यूथ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन कक्सिंग की सेक्रेटरी ना हाई थोंग असी सेम साबगी अयाम सरुक लोइसिलक्तुना मी चटनाबदि हौरे अदुबु मपुंग फाना सेमजिलमदबगी ममी तारी थोंग असी अथुबा मतमदा मपुंग फाना सेमजिन बिनाबा मरी लैनबा ऑथोरिटी ने यंगसिन बिनाबा पुंगनिंग चिंगसिली लैबाक असिना ngasi ब्लड मून हाइनसु खंगनबा मपुंग फाबा चंद्रग्रहण उबा फंगनी चंद्रग्रहण असी दिल्ली मुंबई बेंगलुरु
Hyderabad amasung Chennai yauna maruoibe sohorsingdagi uba phangani Chandragrahan achi hojik numidang pung nipan minute yangkai nipan dagi haugani aduga numidang pung taramathoi minute nifumathoi da mapung phaba Chandragrahan oibaga loinana nongalamdai phauba chathagani Akashvani Imphal dagi pau tabiri Sarkar na hairi goods and services tax GST gi chang hantahanbagi thawong asina cooperative sector singna he na phaba makhal gi pothok sing puthok pangam hanbaga loinana miyam na makhoi gi pothok sing adu pamnabagi changsu hengat halagani masina cooperative singe senthok su hengat halagani cherolamada cooperation mantraloina hai nauna GST gi chang semdok khiba sina khungangi entrepreneurship he na pungning thawalagani Masina cinjak sem sabagi lamdasu chauna kanaba pibaga loinana tangai phadana changba polam sing miyamda ahongba mamalda phanganbasu ngamhalagani mantra loina hai polam kharada GST gi chang hanthan basina cooperative sing laumi sing khungangi enterprise sing amasung sangom puthokpa mioi koti tara henbada kanaba phanghalagani Kendra gi Youth Affairs amasung Sports Mantri Mansukh Manvia na hairi Nomaijing numitsingda cycle thawbagi thawong asi laibak asigi ihau ama oirakli mangna hai haksang phana thamnaba amasung laibak asida chajaba polam sing hena sijina hannabagi paujel MP yangkai henbana laibak ki miyamda sandokli New Delhi da Indian Railways ki matenga loina na pangthokiba Fit India Sundays on cycle da saruk yaraduna mantri na hai laibak asigi tongan ba mapam listing nipal henbada thauramasi shilli Anutin Charnavilakulna Thailand gi anauba Pradhan Mantri oire mahangna mamang chayolda court ki hukum amadagi pham trakhraba P Sinawatra gi mahut silakpani Sri Anutin nasi saknairaba rajniti wala amasung karbar wala lusingba amani mahak hana leibak adugi upa Pradhan Mantri interim Mantri amasung haksel Mantri oina thabak purami mahak Asi haukiba chahi ani asigi manungda mathang oirakhiba Thailand gi ahum suba Pradhan Mantri ni Haujik sanabagi pau Waikhom Chitradhani dagi Asia Cup Hockey Championship ki final da hauzik Bharat ka kha Korea ga sanari Bihar gi Rajgir International Stadium da ngarang sanakiba semi final match amada Bharat na China bu panjal 8-0 da maithiba pikibani atopa match amada kha Korea na Malaysia bu panjal mari humda maithiba pikibani haujik ngai haki mamangda loisin ki third place ki match ta Malaysia na China bu panjal mari amada maithiba piduna Malaysia na championship asigi ahum suba position tare Manipur Adventure and Allied Sports Institute na sinduna ngasi Brigadier Gyan Singh National Adventure Award lisingani kunmanga fanglaklaba institute asigi instructor oiriba Dr. Kangabam Romeo Mitay Butaramna okre Dr. Romeo National Adventure Foundation New Delhi ki President Lieutenant General Raman Dawan na award asibu pidu nei kai khumnabu utkibani mahak hauzik National Adventure Foundation Manipur chapter ki director oibada natana Manipur University ki Department of Teacher Education ki faculty member amadi National Sports University ki visiting faculty oina Pampuri mahakpu opagi thoromda institute asigi president L Kunjakeswar Hanagi secretary TH Tomba Irilbung police ki OC Bobby yauna miyoi kayana saruk yaki Washington Thagachari Chitradhani Aroibada maruiba pau amukhana Pradhan Mantri Narendra Modi na Imphal da lakadoriba sigi matangda ngasi Rajyapal Ajay Kumar Bhalana MLA singa wakhanakre Anauba technology sizinaduna Imphal sohor gi maruiba lambi sing sembagi thabak hore Laibak asina ngasi blood moon haina sukhangnaba mapung phaba Chandragrahan uba phangani Sarkar na hairi GST ki chang hanthan basina cooperative sector singi senthoksu hengat halagani amasung Anutin Charnavilakulna Thailand gi anauba Pradhan Mantri oire pau loijare